iphinde for 3 days. Nompophi maku straight plan ungazongitshela wena no. Then yiba abagulisanayo. Yiba abagulisanayo lokuphela bona ke bavithikile namabela lengane. Singayikhohle kwaNompophi akana Sana qedile. Ngimamele kumnyama. Awodlo wangena umfana. Sekambreakile kanjalo nje. Okubonisa kona ukuthi bekanga break manje. Kade wa break asasemncane le. Angeke bazibreaka nje. Ungakhali ungascream ayekale kuzero. Akascreamanga. Bheka abantu njengoba ngisho uthe wodlo sazi umuntu sekamona. Cabanga ungazomona ababreak. Like is it true no indaba kaNompophi ukuthi wadliwa amajita ayi40? Sutshwala bamuwesi lo uvela avuka azithatha athi ngiyojive angana nemali yotshwala amphuzisa sutshwala bamsebenzi ngani sutshwala bamla Siyathatambukela we back again with another epic latest episode in Hamba lo. Yeah, it's your boy the MC. Sure. Yeah, it's your boy Hotman Lisiho. Sure. Sekiya uMamkazi. Sure. It's your boy Makaqela. Sure. That boy Real Skilash. Alizo bafethu so as you can see them bafethu bay 5 so bafethu like Mamkazi why babethu wena uyisifebe sesowethu? Oh, I don't understand why bathi ngisifebe because first of all mina if ngidate umuntu oyi-1 akwenzeki ukuthi like ngidate 2 or more. So I don't know ukuthi why bathi ngisifebe and uneli oqala shuthi mangabe ngisifebe naye shuthi ufeba nami because everywhere la ngidla khona nayo ufuna ukudla. Oh so udla ama ex akho. Oh so yalandelile. Yeah like sure. Ngathi like ama type wakhe I don't know like wonke umuntu abana mangithi wonke umuntu babda wonke umuntu. Alezambukile zasabathini udla ama ex akhe bafethu uneli but as bafethu we still going on so why when I like mfethu bethu wena ugulisa abantu mfethu rinsanga. So mfethu like when wagulisa abantu I don't know ukuthi ngagulisa abantu nama ngazi ukuthi ngagulisa abantu mangathi bona bakhomba ukuthi ngigulisa abantu ngeke baze bakhomba oqala nje baphethe ukuphaphela yiba abagulisanayo lokuphela bona ke bavithikile namabela lengane. Singayikhohle kwaNompophi akanayo isitifiketi sangapha ngithi. Ayabona ligala kuyakhona sala sithembisa certificate namazi sasinene. Certificate asiphephula nimi kancane siphephuli. Insasiphephula inkhale kahle ngova njani? Lo muntu lo mfethu uzenzo wangaphi kubenazo ukuthi uyangithola abantwana abantwana. Enye into guys uNompophi bamjumpisa ayaku2 azange amenze ukudlwana. Yes. Nginayo ukuthi ngayo baplastizi yanukelwa yini yasho ukuthi bekunabo Nompophi labo nje batholakala everywhere njengamachakhu. Enye into ngifuna ukutheka nalekani lathi thina ashaya isandla si Tomlethena uthumbe kwaqala uthumile lo usithatha ngokuthume kahle awumangakahle ke amathumbe koqala bebasibhema ngithona abakazi bakhipha bebasibhema pha vele ibhanji abakazi bakhipha lezitshele fele kenzakala nale afele yazwela fele nje wabe kafikile yathina thu school fele inani mina yamfuna ushaya isandla singamajini cabanga umntana lo uneli awusiyazi ngizokutshela mina every day mangiceda kugeza bekahleza ngihakananga ngisibusile bokhona like manishuta liseli yaqala mangiceda kugeza uye bengaza ngimathinguka kwami besithi shaya isandla ngoba expect ukuthi bathanda bafana nomntana lapho singayikhohlwa nale ukuthi uneli nomzimba kaJohn Cena guys singayikhohlwa mawungabona umzimba wakhe mawungabona umzimba wakhe akhumulile ngakhaya. Angithola sivele singibatshela awubatshela labantwana laba shuthi awusihambe bafika ngithi angithola bangana next baphemise ana plans baphemise hlale nabo sibhema lapha engoja mnani izobe bayenza shuthi sikhona ngithi ama lasibhemela khona ngithola front opposite bayisa amaveji bayisa izwa khamba oh batshontsha bathontsha ama avocado bagaya fele abo
yabonjunju afela unjunju macala awuthi yamara Kenya yuze yabonjunju ne ungathatha avocado uyidle nepapa badla avocado nepapa lapho omunye ke umlalo uwesi bawungena uhlangabezwa amapapa kunana nefurniture sivingaka yezwa sivingaka sanokuyifaka epokoteni and then into amajita fele mina ngazi ngaba khona kufele kumana iswathat session wakhona ngithole bewabizile ngithola amajita apayitshwala nani abonela bakazi bathi is like ulwalo uyaphapha uyazikhohlwa ukuthi TV yakubo ngathi imbobo yosikhiya siya uwe iscoop yabo leyaqala exactly bese uphaphela mina kuba kunana abantu kamakhoapha show yathi uyena ukukhoapha unya kwaqala kana namapaint ushintshisana nokuta kuma underpaint unompopi ke le manje papta lo yaphapha ngapha kuba kunamafastela njalo ngitshela lethi bangeneka fanda njengoba bedlala iPirates abantu bebavela ubusokhona uyazikhola awazitshela ukuthi mina sikhuluma amaqiniso bazela bazofuna ifake ngamanga hayi bazofuna ifake ngamanga Chocolate lakhe belikwazi ukumxosha azofuna simncengise kithi simncengisa khala la ekawule azophika la okay wasitheni kule ndaba ukuthi uyaphika uyafuna usupheka la mntwana bengafuna afuna ukujayiva siphikile afuna ukujayiva nje bathi mina ngamathemeshe uyazi bafika kimi azofuna ukuboleka isupheka ngamtshela ngathi hayi azolungisa luke inyawo bengibona kahle ukuthi kuzona ka ungaliboleka izombi lofaka inyawo la lofaka inyawo la etekini lakho okunye usibiza ngonompopi unompopi nompokoshile yazi umzimba uwile bathatha mina ngisase fresh ulwana ke ulwana yena siba nomzimba wephanga nama silver stripes adripa ngamathanda nokushwaba nyapha mntana and guys ngifuna ukuhlaka lefile kalorenzo bathi mina ngishaya and then into guys fele bengishaya event angithola nge29 March ngithola shit my mesha fele wangitext athi ntwana cela ukuba host event yakho fele ngamenza ukuthi abe host uLorenzo bafika fele ngabacala ngabagaya deposit ngithola uLorenzo bafika ngabaganga nebhodlela angixaka makathi ngibahafa ngiyithatha into ayishona azongijwayela kabi mntwana man yeke lunompopo afuna nompopo nomchaka azongijwayela uthi yena ngaboleka impahla makunali iroko nali uneli ke u-upload bayakubisela bayakudunisela labantwana uyapha ukwazi ukuphinda i-paint for 3 days nompoputhubakile maku-straight plan ungazongitshela wena then amabele kalwala novisi ambona novivi ngifuna le ndaba yokuthi bona baboleka impahla ngifuna le ndaba yokuthi ababoleka impahla sho ukuthi sharp uneli there was this time vele uneli akithi nomunye ugela ngingimusho sho ukuthi bathi nabana ama-outfits avele mina ngumuntu okrend shem ngizomnika outfit ngizomsiza okay sharp ngimnikezele robo leli lisaselisha line 3 days lithengiwe eMr Price 250 yabo kusho ukuthi uneli ngimnikeze ugeli sengiyamlandelela manje ngeroko lami wayimele ngize ngilandelele ngento yami okay sharp ngimlandelele ayi bese ngihlangane nompopi wakho nomchaki ngihlangane naye endleleni athi ucela ngimboleke le roko leli engiliboleka uneli ngithini okay sharp ngizokuboleka mara yo deep inside ngiyasho ukuthi yo konje phela ngihlanganeleni nalo and esingakhohlwa enye into bafika ku-event yami amafantala ahamba la mayidumile ngathi mopi bese utshela ukuthi mntana khona ngamshela asizeni kunompopi ke nompopi uyaphika futhi viye ukuthi besikhiyekela phezulu kwakhe
liyawuthi yami ngithola papta ngithola liyasho ukuthi babe ngiphila abutomoyi kuma Facebook ngalazi ushuthi is like umntana lo bese simasikhenyekile ebusuku ngalenkathi siphume sisekuyo sifike simtshele bese ke sikwajina kanjena kanje ngithola dalo usho bese simthatha sehlesena kumanye amagama sishintshane ngaye ka simncabuze kumnyabeni Somphakathi, is like 5 minutes ukayacela namnyabeni Othi uvela makathanda ucamba mangathi mina ngiphila ugrade 10 Kamba mangibula ukuthi yena ugrade 1 no2 ende kanti enye into engikhenyayo ufike sekafika ufaka amakhosana asekastesi angithola bona balengisibu bona balengisibu Pendula le bathi mnotshwa. Okay, should manje indaba le bathola kulomngana bathola bathu bani Queen West Minenhle masolistic fele kumafeka thola lo mntana lo yo la kuqamba manga thola bengiziphusha na overs nami ngifuna into egrand njengomjida ethu sure ngicela ukadvise ama ex akhe angashayanga naphayiza amajida la kushaya umkhumbulo la kushaya wayeke ngikushaya umkhumbulo ende maka Yabona lo masolistic wakhona lo bakhuluma ngayo. Into ayifaka. Umuntu lo ushisi besihlala naye ngoja ngithola abhankile. Ushisi chusi simswaye telefoni yakhe ngifuna ukuloka. Ndaba zokuthi uthi umacala ulahlekela lapha ulahlekela ku Chrome. Sathola umhlonyo ungakanani phone. Why the porno? Mamela epamtenyito lo mntana lo angakhuluma masima ngoba lo mntana lo akaphayiza besimswayiphisa lo mntana ngikhathanga mama ebethu ekuswapa nyayibona lo mntana samthola lephone ngathi mangimbamba ngabuza ngathi vele mfethu umaye vele kahle uyasifinga faka wavuma live wathi lambile oqala ulwalwa noneli bayadlana ulwalwa noneli Kanjani? Babela pastor mina ngizokutshela bona ulwalwa akadlali esandleni la akadlali So bafaka isandla sonke kuQueen. yo baba mina kasathola chance ukwaza mafia ukwaza yo ngizabona uneli umazi kahle la okay I know pop no business stay queen unopopular sikhohle utala hleli khona kusikubo uqashile angahambe anytime like angahambe anytime ikhethi nathi ngamxoshisa hamba ubuyele ekhaya straight Like uqashe kanjani? like uqashisa singitshele mina ngama amagama phela abanye abantu abacava ngisola umntana lo shoots is like ngathi lapha uqashile ubhadala ngikugu ngisola mina like kunompopi imazi A up to Z ngisola awuyazi na ubabonile nje abafika abazange bashove kabhango isikhu ngoba bayazi isikhu ayikho red flag yami ini red flag yami ngisola bona bayazi ukuthi ngiyabazi unompopi sekasi ufaka izinto engabo sibezele kule Banga. Umoka amapheka i3 nopopi ukuthi avendele ibhazuka hole yakhe yathi. Abo babethu bayamfuna. ukhuluma nale yama-200 bathi mina ngicela ama-200 lapha ngikaze ngabacela abantwana bebabhema thina papa bashaya isitayela sithi abantwana labantwana like papa shoot nazi ngifuna kenza kalani yabona khona nando ushaya lethini ujuji score ngishayele Iskora semsotra. ngishayele lethini unompopi igwinya abungashayelela mkhozi unompopi igwinya hayi negunya lityebile kunayo yambona ukuthi ungaka sengije ebusweni ebusweni Ubusa ngo6 azofuna azoboleka irobo. Angafuni ukuhamba. Yini bathi unendaba yokubhifa erogwe leli ntango ligqoyile very nali kumnika sharp. Okay, the following day ngilande kuneni nakhona sengilanda ngenhliziyo yokuthini yo ngizoze ngimnike abona makanganginiki namhlanje ngizovele ngimuphe lona ngithengile ekseni ngovivi ngivuso uyi kwa ngiyaphuma ubani umesh khambani athi ngicela ungiboleke irongo ndalo ngithi ngimshanga idoro umama mkhona in yabo ngithi mama mkhona ugeli ngithi okay sharp ngiyabuya sinyokulandela lona ngihambe ngingene endlini vele mangifika endlini ngivusa umama ngithi mama angifuni ukumnika irogo lami uzofuna irogo lami nangilapha ngaphandle
awumngeni angibe ngilala mos mama aphume ngevele ngegani hello sisufunani ufunani kuliseni ngibengizocela iroko athulisela ngingakuniki iroko yabo so ungahamba wama mos uyamazi Ngitshela ukuthi baba wama mina ngiyazi makathi uyaphuma ungisi umama muza vele bayakhuluma uthi hayi ukhuluma nobantu nje sinyobheka makathi hayi unompopo usandwazile nobumnyama nenduleshini So bafethu like is it true indaba kaNompopi ukuthi wadliwa amajita ayi-14 unompopi ku-event yami kwafika feda ama-outami khona i-outami abathi upitipiti yangithola fika lapho utakwena iniphu yawa lapho ebantwini unompopi izinto azenza Sathinipi mabulayi sabambele phansi. Singitshela ngiyafuna ukuphuzeka amashayeli ngobuso i-host ebantwini Emfethu lo mntana lo yabona lo mntana lo ka umntana lo uthi noma gezile bonakali umntana kwafanyawo ninyozi mamelanda bafika la ku-podcast awuzange umbone ukuthi udumbile amshaya phela bethe nethuka nje kuyomokola ividiyo yakhona ku-train bethe ithuka wayela manxeba ebusweni uthumbe ngathi ngulube so lento leyo like njengoba iqala ngayi-avoida balokani bayenza ama-live ngami ukuthi ithwini lami libagudlile and mina angazi ukuthi ngingenaphi angazi bamfakela angazi ukuthi iza wo bayi-10 C5 sabaslicer yasifede lento le mina baqala ukumbhifela kanjani ngokuthi mina ngipha bontange account yami ukuthi shayo ngayo ama-live from da bangibhifela ke intshona sebaza kuwo bazowahlaza lesina abalwahlazele ayilamanga feli okay ukuze aze kuwe uneli baba ukuthi ngimshaya angimgombile yena bamgombi hayi yena ngimgombile ngicela nibheke ivideo kumamgazi guys ngizoyikhipha guys khululeka epapa kathi ngikutshela bona amakulwalwa noningi bebatshontsha amakhopha esikela sawo cabanga kumanje mina papa ngikhuluma into engayazi ngikhuluma amavanga ngisashona lo there was this guy obambiza uMagalbesh wasezoni Skippa lokana tusifuna kimi namanje sisahlele sisakhuntila ngenqondo and khona uthethe phela khona uthethe phela bathi usiqanda ngithola ishayi brand umaqala ngithola i-just friends ngithola yayikhapha le brand shapena wena ntwana yami sonke ntwana yami sonke boy leskippa lesisatshontshayo lesaka Magalbesh bashintshisana ngaso noNompopi baqeda bazotshela baya-afforda ayisisi isibona Nompopi singitshele guys igama lami lompela ulwalwa akathomisukolona bleacher isikipha igama lakho Nompopi igama lakhe lamampela ubamesha mayinya nyangumba yini igama lakhe maninya angezeshela ngoNompopi shukuthi baba okay abageli bayenza ama-live vele ngami ayi ngiphume la zange ngiba-entertain asimama mami ibayekele ayi nami ngabayeka vele njengoba njengoba uneli sekazongilanda esikolweni ngenxa yepost le bengiyiphostile ethi shuthi ube waposta wathi ipain yokubhifelwa umuntu ovithikile ne ngayishare mina i-caption yami yathi bese azijutha ngokuthi ume kahle abe adumunci namathanga namashini yabo sokugel shop bese attenda last week Monday shuthi this week Monday attenda vele tasini uyangena okay makangena phela ngisubona amehlo nabangani bakhe laba bamvufayo okay uyangena wena uzonya lapho ngikhathele baba ngikhathele like uyangibona nami ukuthi angikhesimeni
athi wena uzonya mina ngirasi And the guys, mamela, angibengeke ngize la okokuqala sengenziswe ukuthini sebangigibele ekhanda too much. Okay sharp wena uzonya ngimbheke ngithi mina nginyise uwe ungawa ngithule futhi rasa batext umngani wami batext umngani wami bathi uliseli unele ufuna ukhanye umngani wami best friend yami kusho ukuthi bathi unele ufuna ukulwa nami kule class elingana ngithi ngikhathele nepapta ngikho right. Okay sharp ngisukume vele bathi ngo12 then sha u12 uneli aphume vele lekugele yazifila ngithini mina angengikwazi ukulwa ngingaqoka ngithayi phansi kwesikeli angisingisithwanga mina phela ukuthi ngizohambe ngilwa ngivula amathanga kanjalo nje. Okay sharp siye kule la class masiya kule la class awugela usashumayela guys ngisamkhumbululisela ukuthi ngambuza ngasi kanti uzoshumayela or uzoliwa na and mina ngisichanga ukuthi silisikhathi eside ngoba ngikhogrela athi ngoba kusho wena athi uyalahlela bo ngilahlela uyazivela ngeke abuye ezandleni angibambe so asuthi uthi mahamba uthi juru ake mahamba ngisho ngesilungu ngibe shikuthi ageje vele ukuthi angijuru kokuqala ayokwesi2 athi uyangijura ngimbambe so sibuye si2 phansi masibuya si2 ngibona ithanga phela leli phela lishwabene ngibe ngiluma ngaluma baluma girl uneli kokuqala uzibiza ngohoshi kasunga ngithola and enye into udoma le yamntana le udoma ehlasinaka angimkhulumela laba baptaz bayenza bafaka bathi abafana basescotpola bafaka so amahotman akhalela athi manje namhlanje bese baphelele umoya basibona ikasi phela besitshela abantu ukuthini siyeza sokhulumela amahotman labanye abantu labantwana laba amanga bathi siyalengisa bona ukulongisa abanye okwamo sengikwatsha sasescot amakhayi yabona laba bahambe ngebayezona sikele something yabona amakulo alo awuneli abantwana Johnny Walker bayazona bayathule mama sesibele udlala nalama awuthaya kuwo shisa bathanda labe bakuwo ajave jodi ngithola bopopaya ngithola bovetisi shisa bajuthwa lokho makani masekuthiwa mina kumuntu oduma ukuthi uyajava ngasingintshele ngaboneli guys uyabona aboneli mangalo guys abona sengikhulumela amafelebhe ngithola bafuna lamafelebhe ngithola balala nabo ukuze bafuna ama 1k ngithola baba ngeke ngizonyobuleli mina uneli umbheke uneli unjani uphake nenyawo ngibakathina inyawo zakhe amadumbe suka wena sacela ukubuya kuwe wena lwalo wena uyaphapha endawo unyobeki awunyobeki namakhotman azongifakazela wena ukudla babuya kimi bazokutshela ukuthi nompophapha namakhalempeni usitshwala sitshele sakhuluma yezo kuningulwalwa fela bona umpophisa babona nefana babona fela ngamabhodi ulwalwa like ulwalwa noma ngamala yezo ulwalwa noma ngamala angeke ngivule ngitshela ukuthi lomntana izwa bathini indaba yakhe yabanda lomntana usifakela izenza abanye shithi tshela ukuthi mntana umasina ngiyajava ngithola ngidance ngithola shithi umntana webe ngawubhedlilani emsodwa ngithola shithi akumele ngimfakela ngithola ngiseshaya into ezamaphutha yazi ukuthi ana kanjani uzodulusa and then i-out ngithola ngihlale ngavukela amaradi out yami next ngabe ngidudusele ninja uyabanda but bafethu so bafethu still going on so ntwana why can you say mfethu ulwalwa loneli bafethu babrika kanjani okay baba uneli there was this day khona nje umunye umfana kanje wase-hostel lapho ngangingakayazi ihostela phela yena wazi ihostela safunda grade 6 asafunda primary yabo asabe ngamapipe lapho mina ipipe ngiqale last year ngisafika nakhona le yabo. Okay sharp ugela isihambe sehostela vele athaya sabe khona vele lo guy amcrashelayo yabo sharp vele ayinami ngana sami ayisihambe vele masifika ehostela ayi uguy vele iphanda vele usasha imoto lapha ya. Okay sharp singene
masingena ukugel kanti okay athi ngimi chomi sibashayisana because okay sharp sababona bangena bayithune and ngiyazi ukuthi lo uJola noNeil so lo surely khona into azoyifuna kimi yabo sharp sihlale veni ayi masahlala kanjalo uNeil yangisayinela chomi yangithola mina ngithi on ay uNeil sharp okay lo guy lo vele uyangishifira bo shuthi yangishifira vele so inlele isayinene ichaza ukuthi lichaya isandla kanjani like ngishaya isandla ungamniki unganikeza ugaya yaqhubeka naleyo ukuthi bathi wafika usidudla yabo ke sharp shuthi vele si relax nalo guy lo ngiyamtshela ukuthi mina angeke ngikwazi sengimshayile isandla qedile ngimamele kumnyama awodlo wangena umfana sekambreakile kanjalo nje okubonisa kona ukuthi bekanga break manje kade wa break asasemncane le angeke bazibreak ungakhali ungascream ayengale ku0 guys akascreamanga bheka abana abantu njengoba ngisho uthe wodlo sazi umuntu sekamona cabanga ungazomona babreak into angayikhala yona guys ngilandaba but mina ngenza staff sakaLorenzo sip like ngiyacheck ama reels wami mafisi mina ngishaya staff saka yantanga bathi ushaya ama line kaLorenzo the MC mina nginokubhala 2 hours ngibhala ingoma bathi ngishaya staff sakaLorenzo lapho mina ngathi niyabheka ama reel ayikho into kaLorenzo akunane igama eliyi1 la kaLorenzo ngimngani uNompope hazibulaliswa yini uNompope lahle uNompope shuthi role model yakhe mfethu principalisa ngitsala manje uNompope uyazibona unjani angeke uzofana no guys ngitsala shuthi uPetro Jolane lingishanga nelithunga icathule khonini ngitsala shuthi uPetro lo shangana uyazibona uNompope ngiyamuza thina hlezi nomuntu wakhe vela siphika hleza nomuntu wakhe khonini bathunga icathule ufuna manje siwahlaza izinto ezenzakala la uSimoni igama lomuntu wakhe uSimoni owasekasi bahlale khoneni bathunga icathule cabanga uNompope wonke nabayani uNompope manje uzofika la uzoshova amasi ukulungisa le ndaba yokuthi mina ngafika ngesidudla ama appetito ndaba bathona uphuza ama appetito guys uNeil ama appetito bana uNeil va endunwini kumbe emlonyeni waba one week papa cabanga abuya afuthekile the way kubhlunga khona phone uthema kadla ama appetito kadumbi mamela lokuthi angigezi mangene classini yakhala okay ngisacela no1 Scott Paul ngiyacomment guys ngiyangizwa mina nginokukhwapha ngiyazicelela into esizwa uya mangene classini asinukisela ngefish na papa ngishow guys unenyawo lendlovu pompekini nyawo nanosi yabona ugezile usupheka la kamama ngokuselana nomama wakhe namhlanje bekaqoka itekla kamama wakhe bakakhuluma ebabda nayo umesha khona le upload aqoka isupheka elpink lela supheka waliboleka le and khona nale uploadation bayithatha ichase la ka14 enyanga sekastate thatha ichase la baba uatrenda kuwe kavezela amabhilto Facebook yo man Facebook uzoveza amabhilto ngakashile babanga sonke sesihlala ngama-mask bathi ninjani ntanga bathi mina bengisidudla baba manje ngivithile okay ngicela uthathe uNompope uthathe uMamgazi bacompare ngiyangicela guys nje nisicompare bese ngiyakutshela uNompope wasekwezi so angikhumbuli ngisidudla nebaba soloko mina like ngaba yimi okay ngisho ukuthi ngisakhula benginehlathi ya mara obvious umuntu makakhula uyakhula phela uyanwebeka umphela into so like intanga waye babekhuluma e-background yakho ukuthi ukhule njani lo uthi awukhona afford frontal okay yabo okay angazi ukuthi why athi mama mina ka afford frontal okokuqala mama mina frontal ayi3 my love owakho ngapha ama crumbs ebaba unalwana okay papa should my ngithi la Scott Paul athela
Ngipemenda nezithu kunakithi lezansi la ngiploma khona no. Nakithi lephezulu. La bekunokufakisha esportini athola ithavenda. Futhi maye ulwalo bawo mebanokumdonsa. Bathengisa imba. Ishibuku. Futhi maye ulwalo mebanokumdonsa la athola. Afike la akhala ukuthi mama la ispa uyamhlukumeza bamdonse la bamshayela ukudla kithi ngibhekila. Sakwazi ukubuya ulwalwa lo muntu lo bekathengelwa ugokwami na last year nje December bebafuna impahla uthi uqokela iChristmas uma Christmas kumele ngiyenzani ngifuna ukuyohloma la ungiyenzani ungitshela ukuthi kumele athengele labantwana ngameke ulwalo maka ulwalo epapa nyazizwe eziningi abolwala mawungena ungenele etoilet umnyango usetoilet uhlangabezana ipapa cabanga kumele ungene ekitchen mara uzongena ibathroom yakubi nento cabanga itoilet Campus, ungakumkhamba wena. Ekunukumkhamba. Bathi phela. Soqala le 2010. Okay. Into baptist zicabanga sizozinyathisa ngama 2010 nama 2010 labantwana ama 2010 umesha sitshele ngomesha mdala nakunathi umesha is dead kunabantwana abayi3 bashiye eZimbabwe uyangithola that's why umesha kona lapha ngifuna ukwazi unabantwana abayi3 ngalo uyangithola abantwana abafona amastel nayo bamtshela wangena ngamabhatala amapampasi mama next yenutuphinzwenza ukudlana nathi thina bethu upaptaka kuzosithola sesithoma nokuthi inini kunani kithi nani Ngicela ukuyise lo breakana 9 ke relaxa lo breakana 9 abambreakanga lo i-rape ucwecwe lo emele sithi justice for one justice leyo manje lo rape beka enjoy athola beka enjoy solo kancane thina bheka masinanani besathi ngiyaxolisa yo ngisafuna ukuba Rihanna mina mara ma weekend but we still going on Bafethu so like Bafethu wahamba njani uneli aze aphuza amagazini mamela papa shukuthi uneli bengijiva ephabhini vele kwaZombode so becoastive aphuza amazeni utshwala yabo so maye bekabambe ibhanji kwabanye abafana I don't know ukuthi kuphi maka bekabamba ibhanji ayi lapha maka ngixoxela ngakusasa vele uthi hayi bephuza amazeni notshwala ya amapilisi wamahlanya amapilisi wamahlanya baphuza treatment laba yabo bekaphuza amazeni ayishuthi mangisephabhini ngijive ngiyabona mani khona boke labayithu abazayo abasanxulanga ayishap nyaba approach vele because ngiyabaza nisabonile ufake nesicephe into engaka nebaba okay sharp uneli nokusistratha ngefini niye kuye vele mangifika kuye khambali ufake nesigcoko sami vele ngaleso sikhathi sesewusijava ekhanda njengoba ngizomqhina mahala njengoba aqhinile azenza muhle yimi ngama happy so 10 rand mara sikho lapho ende wena neli sisacela ukubuza leswetha yamadambu uthengayo something paptela mntalo nengoja shuthi kuyabanda ngaphandle ngithola into ngavana lisile sesengabo macala umcela ukuthi ngimboleke ichezi lana ngithola mnandi ngiyamkaya ichezi lana ngiyamtshela shuthi izwa ngenza ayalikhipha ntona mina wakhipha lamavaka ngithola shuthi is like mangimgaya ngithemba ukasintwana yami ngithola ngiyamtshela phela bantwana wona sisinthi wehla nami mngane yakho uzokhuphuka nalo ichezi lana ngithola simangele papta phela 1 hour next ababuyela shuthi phela lento ngithola kusasekuseni mnandi ngingamboni yangithola shuthi lelanga elilandelayo ngomhlangana naye ugezile ugqoka ijezi lami ehlathi ngiyabuza kanti ngikubolekile noma ngiphila sikho inani hanyamtshela wena ungazongihlangana lethi ijezi lami ngithola sikuthi ngiyamkhululisa lapha sekabhizi lapha namehla brown wena rocks buya yaboluneli angathi akana mehlo ngathi makazala abantu bezasongo shida namabele vaslap ngazosiphaphela ulwalo shona makabuza yakhona ukwabeka emahlombe
ende wena neli futhi wena sabuya kweneli wayiphika indaba ukuthi wadliwa nge-first meet up no wena bongamazi ipresident yaseSonweni wena bakudla nge-first meet up wena ulwalo wakhona lapho ushiya ngojeni isibhema ulwalo esikolweni epapta ukhona uchiya kubanda cabanga ukuthi ugcoka ithafithi wafaka ngagawu cabanga uyambona ugcokile lapho uzambona nachongo yo yazi lethi kuhambeni fethu uqala kwayo le beef khona omunye umntana bebathi uNox uNox wenzani bekatshola nenye intwana yasemfisha abantu uSlender somdanso yona itshola noCebo iCute Face Cebo fede mebatshola abahlukane lawo maviki uNoxangene mekangena yenzani ashaya istina atshola amaviki nyana begone bashoot after amaviki vele uSlender buyele kuCebo mekabuyela kuCebo mina ngenzeni ashoot uSlender noCheck wakhe uCebo bese mina ngiyabashare ngithi nokusiba kuphindile ukuthi bakushaya ngestina kungenela abantwana baphi amaherisi nabo abojiraffi isprinkles indoda nobuso obudumbile nodoli ngumuntu yena ngathi giraffe sibangene nalezami sibashayela amalaya manje unompopi acommente kube ukuthini unompopi yena uthini usesayidini lethu asibe kreno unompopi kube ukuthini isuke eKaslama bontanga ngibuke ushutha ama customer bangimele ngaphandle kithi uskila shino bani ngathi ya bekanosikho bamtsheleni ukuthi wena izakenzakalani iskini shit labantwana laba izobayenzani ngisho shithi ngabo macala ngapha macala sibike ushuta abantwana ngithona uyogcoka ijezi shithi ngihlangana nabo labantwana abangibona nami usikhoya ngithona shithi bangisondela ngithona ukungisondela kwabo shithi ngakanta ngazi ngikanjani allergic kubantwana abanuka kabi ngithona shithi ukusondela kwabo mina ngiyachief ngithona shithi bangitshela ukuthini nina nikhuluma amasimbe nemanje nayithola irevenge ngimbuza irevenge kanjani kubuyola ndi revenge yakhe Maputo kubuyola ndi revenge yakhe Maputo bamthathela abantwana ubaba umthathela abantwana bakhe kubuyola ndi revenge uzolanda ama revenge kimi yangithola ukuthi uMpopo uyazikhola ukuthi sala ahlanya ngami uyazikhola umntana lo Popo uyacabanga shuthi ebusuku yazi umntana lo esalwini ebusuku ngasesalwini nganoba ngithola la esalwini angithole la mhlawumbe mangibuka kuyobaba masikhambana ngithola mhlawumbe ngibuka eBhayikot athi ngimkhaphe mnandi wavele ngijwayele ngimkhaphe umntana mase sibuya kubo umntana lo akakucela nokucela ke uyayenza sengimangele nala amaviena shila yenzani emlomeni wakhe ekhaya abantu besha unompopo ayiki awuthi yasesalwini engakazi baminduni kanompopo mangabizisa akakhomenta awubavele akekho ngathintanga lapha Skolpola nje le nduni yakhe ibamba nomoba iwile nje ibisele ezandla zabafana mana wafaka yasekasi nabafana athi bayenzeni baswag bayamshaya mos into okushaya eScotland yazi ukuthi umesha zikutshele something umesha shuthi manje ayikasana khona linye time yangithwala le time lela yabo sengikhiphe ezinye indaba angiyazikhipha ngoba ihleke umsukela ngithwala shuthi ayikasi khona linye time lela time lela na list yefana sakamisha jwalo mama kamisha ngithwala le time ahlala nathi ngitsho ukuthi like umesha siyazi yonke into ngayo time lakhe ukuthi malikhekile likhulume lamalikotiso mama kamisha likhulume umesha ngimthengela amaphenti umesha ngimthengela ihouse umesha ngithikela suka ke haye khohlwa ukuthi iphenti liba nemboba wazwana suka amaphenti athengwa machine bekaqulela thanda amaphodo uyakhala shitana lelathemali la ngizona uyazi na umesha phezulu ukuthi like no ngibonile like makangicala khuluma ngisibuze like umesha okay fine umesha nyambona ulwalwa yena ulwalwa ukugcina abobhuti bakhe bonke njengoba ngakhuluma lathi abomalume bakho landa bona bazothinta umacala ayikho into uletha abomkhritha bangishayo uletha abomkhritha abakuwo abonyawude cabanga ulethela abonya bucasa ngashaya abonyawude nangapha ke azini nomalume wakhe nangayini should like uzenza uchef Alezo mbukeli zethu but we still going on so like so makacela like is it true ukuthi abo Neli labo nompompi bale drop untanga ale iqiniso Rintsang kwashiyela abo macala abama ku 16 base2 baseni
eDobsonville. Sure. Yeah. So mabo macala bacela sebevayo kuya treat ra. Yeah, obvious baya lapha eDobsonville clinic. Maye bona abontanga bona ba treata okumbe lokho besayigcwalisa ikasi lonke manje. Obvious azange bayigcwalise batshele mina fana njenge-coronavirus i-COVID-19 khonona njenge-corona Abangene ngoja sifaka mama. banuka isimbotsha ngefish labaya abanyoba banuka banganyobwanga. bathi mina mabangidla bavala amakhala ini ngicela ubhekele Antanga basho njalo bathoni cabanga mina nuka mina mina nyakeza ulwala ngabe ufaka ivasi la futhi yena udinga Asinuka wewe mungadlela lawo akamnyama ngadlela la ngabe bisithi udle la Kabona namongena kunuka umchamo phu. Batotakalwalwa mangena kabolwalwa. Cengcwina amamask. Dawu nakhohle ufaka nama-packs ungena nje phezulu amabhakede. Abanamabhodo bapheka ngezitsha zezintsha. Cabanga abanawo amabhodo la kuloya muzi. So makaqela why bethi uskilasha akagezi nta. Afede angazi mina labantwana ngoba ukuthini njengoba sitshela abontanga bebangimele ngithi awuthola bebangimele ngithi batshela uSkho ukuthi wena Skho noma Kaqela noZero Nzonya futhi lo skilasha ongagezi uyamthola yayisuka kanjalo ukuthi bathi uskilasha akagezi batshela abantu bathi uyazenzakalani 6 years kuyenzakalanga into bathi macala uyanuka ngithola phela mina ngibona kwami labantwana labazi banjani umacala ovasiyacaba ama-situation awafani singabantu angithola ngoba nosebafaka is like bona sebakhulumela ukuthini makagezile ukasho isikamela agcoka igama ngithola ama-situation semalangeni bebafike kimi nokaba basho ukuthi thina asinamavalo siyageza ukaka gezi ngithola bakhulumela ukuthi ukaka agcokile bo lento bacaba ama-situation awafani ngithola angeke sonke sigezile ishama lebula ngithola bona umacala ungcono yena ngithola umacala uyakhona ukuthi basigeze sonke ishama lebula nayo iyayishaya amacala bona ukwesi bapromotha ama-brand wabantu nokhona babanikile for 1 week bona babane abanye bayakhuluma ngithola baba batsheja ama-situation ama-home situation wabanye abantu umesha yena uyakhona ukuthi uqashile cashe ngase-toilet ndulwala ekuseni ngaboma-6 ntambama ucela ama-crumbs lapha la hlala ngakhona uyazi uyalazi udaba Ngaphandle kuya ngapha wena lala nyakuze ufaka ama-home situation emfethu wena bebaxosha kulala kithi udla kithi ngikhumbula sikudlisa ikhabishi bodla inyama wayawa sikudlisa namasi njengozokhuluma amakhabishi angona amakhabishi eluphila nge-Movite every day sekuseni semisi unele uthanda futhi ukubamba amabhaji ke yona and bengisase kule ndaba le yebhandi sicishe bamshaya ibhandi adaba amazelo. Okay shapu shukuthi mangiye emotweni lapho uneli alele kushuthi sekalele so imagine emotweni so lele so. Okay shapu ngiyambamba vele yabo ngilokane vele vele ngimbambe so lokane vele utakiwe ayi ngimbambile vele like anginandaba vele because mina like angisuma umuntu onenhliziyo embi lento engenza yona ngikwenzi yona mara manje singaphoqeleka ngoba sebadlala la yabo shukuthi uneli ngimsukumise ngithasambe siyola so asingene ephapini iqala ngishaya amathuba esesihamba ngizohamba siyolala ayisingene masingena ugelisekalele so lapho khona umuntu okay bekajola namne ngisho ukuthi bekajola nami mara uneli uyangidlela vele kuye ube wangidlela kuye njengoba azodakwa vele alele lapha yakwaZombode shithi ugayi uyambona vele isigcoko sesiphumile ama-dreads yamazi ujamani uyamthola le bantwana laba shithi mayawona mina fele izinto phela mina bazikhulume ngami amanga kuphela and labo bayacaba ukuthi that's why bangashuva ngami ngabhayi ngoba bayacaba ayikho into abazongikudla so like bafethu including uzero this MC like Ntanga, what can you say about indaba yakhe yokucela ama-2 rand and for each you guys what's the word of the day Bontanga? shit maye mfana lento yama-2 rand mfana iyangiqala ngithola ngoba like angikaze ngibacela imali ngithola angikaze ngacela umuntu imali ngithola thina siphanda ngendlela file esiphanda ngayo ngithola kumele sithole imali nakhona ihlezi ihlangene yibo bahlezi basicela mama kamesha kabani 5 rand ntawanikwe ngazomphapela banamanga bakhuluma into engekho ukuthi ke kuthiwa umama mesha wagawuka 5 rand uthiyeni ulwana
uthiwa mama meshutha kanjani umama lo kanayi 5 rand mara ezinye izinto guys angeke libe speech khuluma And the guys, word of the day, guys. Yeah, word of the day, yeah. Uphansi akayi kuphezulu. Natholi seniswela ngithola. Yeah, njalo. bathi word of the day shayela phansi ehle ngashayeli phansi shayela phezulu ngoba phansi kungcolile kunabo misha Bathi shayela phansi ngomphethu akazi. Basibiza amagura ngashayeli phansi hayi ngapha ngashayeli phansi phansi kunabolola kunabo misha kunala mathethe ngisona shayela phezulu uthamdiza njengejuku Sure. Word of the day. Umuntu menzele into akenza yona ngoba mawungamenzi lento ayenza yona uzokudlalela la. Shonta. Fedi word of the day bafethu ukuthi azokuthini. Ikelana ukufuna ukutrenda ngamanga. Ngoba manga lezi zinto enikhuluma ngathi Fedi. Cela nje leni word of the day word of the day yami ishicela umuntu omazana ungaphathi esitho baphinda lokugcina enye word of the day bathi mantombazana silenda idlana amapetito sofana noneli Uneluphapha kanje amphuzisa utshwala bamuwes lo uvela avuka azithatha athi ngiyojive anganandemali yotshwala amphuzisa utshwala Chabangamanzi usekasi. ngani ngaphuzisa utshwala bami la ngedelwana afake nehudi labantu Yo. asikho lapho unompopo wathola ibhandi edobs. Yo. nawe ngelisa lazi phandle lakho kubo edobs Kela ukubaphinda lokugcina word of the day guys manje sonke asitshentsheni ama-certificates wethu abe people afane njengawakamisha khona azoba nethemba sonke siyafana Sure. Alezo mbukeli zethu zabafethu tathozo boy bafethu baptastis bafethu uhamba lezo kwamba bafethu don't forget to subscribe bafethu. See you on the next upcoming next Bafethu episode. shayebo ma 500k viewers. guys ningakhohlwa ivideo ngizoyiposta kumamgazi Bathi asivale kanje bayithe. certificate zone Sure. Waza C5 by 10 Saba slicer bathi shala phansi umphethu akazi abantu basibiza amagura ngoba vele siyadura ngaba nabafethu la shit maye so responda kubona umpuphi angithola injalo bathi bathi isitabane ningangijwayeli mina ngibona ngenza leyo nto mina ngijwayele mina ngifela ukuthini ukuthi ngike ngabastudlani mini bafika ababayapha kuphela nini ile bafethe Namaqembu squad sasini Team Moscow guys I am Moscow You might never know mbukeli sasa kebe kunguwe khona. Sure.